بری وارم استودیو بیج واره بیجن تماشاوانین هیجا من تلفونی کوبانی کر خلق بیجن ها روش آرامه يعني تو تهديد وشرطنا نوكا كل سر سوسيال ميديا هناك بلافت كن مثلا جاميرا كيش مرا قد دل بخين از كوباني بريكات ما حتى سريني شو ما حموتش نورمال ليه بيجومان تهديد هنا يعني تهديد نتنه سر باجاري كوباني هنا لسر روج أوای كرساني بتوای هنا أمريكي ناخوازن أوروبي ناخوازن تهديد لسر روج أوای كرساني هبه هفسروكا دستايا بيواندين دربا يا ريبا بريا خسر إلهام أحمد ناميك جسروكي هالبجارتي أمريكا دونالد ترامب راشانت جي داخواس كر كريل بر إيرشين تركيا لسر كوباني بقرا دبيجا تركي نيتك كو إيرش بك إلهام أحمد ترامب را دبيجا أجر تركي إيرش بك وكارستك مزن شي ببه هناك بربسين أمريكي جي دبيجن كو دباد بدمك نيزكتا تركي إيرش بك قوتن يعني أو دبيجن أمريكي دبيجن هناك أمريكي أما ذا كاريان دكا تركي وهيزن خوال سر سينور كوم كرنه أو هيزن كو هاتنا كوم كرن جروبين چكدار هيزن كوماندو ين تركي وطوبخانه ين بيكتن إلهام أحمد دونالد ترامب را قوتيا تاني أو دكاره يعني ترامب دكاره ريل بر إيرشا تركي بقره جبركو سروكي تركي أردوغان لدونالد ترامب باش گهداری دکه نونر تایبتی نتوانه کبویج بو سوریه گیر پدرسون برینها کنفرانسا که روزنامه وانی درباره سوریه دا ساز کر لبشکلی تماشا بک. By the US. There have been significant hostilities in the last بری زور لماوی دو هفته رابردو روی داو پیش اوی کوا اگر بستی نیوان ترکیه و لانکانی دیکا روب داد. لماوی پنج روزی اگر بستا اما زور نگرانی او راپورتانین که باز لچالا کی سربازی دکن و هر وها باز لچالا کی آمادهکاری سربازی دکن اوی روی داوا دۆخەیەکی زۆر کارەسات بارە بەڕێز سەرۆک گۆڕانکاریەکی و دۆخێکی نوێ لە باشووری ڕۆژئاوای سووریا ڕووی داوە لە چەندین لاوە چالاکی سەربازی هەیەوە هەروەها لە چەندین بەرەی دیکە چالاکی سەربازی هەستی پێکراوە چەندین راپۆرتی میدیایش باز لەوە دەکەنکەوە ئیسرائیل چەندین کیلۆمەتر چۆتە نێو خاکی سووریا و هەروەها چەندین هێرشی ئاسمانیشی کردوتە سەر دامەزراوە سەربازیەکان و هەروەها کۆگەکانی چەک و تاقەمەنی لە تەواوی سووریا کردوتە ئاماج و هەروەها ئێستاش لە تەرتووز هێرشەکانی بەردەوامە. بەڕێز سەرۆک ئەو هێرشانەی کەوا کراون دەبێتە هۆی تێکدانی زیاتری دۆخەکەوە هەروەها ئەو پرۆسە سیاسی ڕاگوزەری هەیە ئەم هێرشانە هەمویان تێک دەدات و هەروەها چەندین راپۆرتماندی چووە و کەوا ئاماژیان پێکراوە کابینی جەنگی ئیسرائیل دەیەوێت کۆمەڵگەی جوورشین لە بەرزایەکانی گۆڵان دروست بکات ئەوەی ئیسرائیل دەیەوێت دروست بکات شتێکی نایاساییەوە هەروەها هێرشی سەرسەروەری سووریایە و دەبێت بە زووترین کات بوەستێت. بەڕێز سەرۆک دەمەوێت باز لەو گۆڕانکاریانە بکەم و باز لەو ئاڵنگاریانە بکەم کەوا سووریا ڕوبەڕووی دەبێتەوە ئەوەی تاوەکو ئێستا هەیە ململانەکان کۆتایی پێ نەهاتووە. ڕاستە بەڵێ سووریا لە چەندین ڕۆوە سەقام گیرە بینیمانەکەوە لە دیمەشق دۆخێکی باش ڕوویداوە هەروەها سەقامگیریەکی باش هەیە بەڵام لە چەندین ناوچەی دیکەی سووریا دەکرێت ئەو سەقامگیریە تێک بچێت وەروەها لە باکووری ڕۆژئاواش هێشتا دەکرێت دۆخەکە زیاتر. بله پدرسون بود بیجل شامل روش آرام نخوازه آلوزی زیده تر ببن سروک هلبجارتی امریکا دونالد ترامپ راگهاند که ترکیه لپشت روخاندن دستلاتا اسده و گوت
ترکیه با آوایکی ندوستانه سوری کنترل کرد و ریدا گروپین چکدار بکوین ناوا سوری. ترامپ گفت ترکیه لپشت رو خواندن رژیم اسده. اردوغان مروفه کی پرجیره او دبیجه. افدما کدریج بو که دخواست بسر که و بسر کدش. دبیجه ترکیه قزنج کرد. دونالد ترامپ هر وها گفت ترکیه ریدا گروپین چکدار بکوین ناوا سوری. اسد قصاب بود دبیجه. دونالد ترامپ دبیجه. مدید که چه بزارو کان کر لیل ترکیه لسوریه نزلالی ها یعنی نزانه هین و پیش روژا سوریه چه به دونالد ترامپ دبیجه او دکارن یعنی امریکا دکاره لحریم ترکیه به هفره کار بکن لسر ماینا نحسد لشکرین امریکی لسوریه جی لروژاوی کسانه نپرانیوان ترامپ کود دوی ریه کدن وردیتن و اوه لگل ترکیه و یکی گوتو بیش بکن. Well, you know, we had 5,000 troops along the border, and I asked a couple of generals... تو دزانی ما 5,000 سرباز به درجه سنور هبون. من جی پرسیار لچن جنرالان کرد. ما سپایک له سوریه های جماره آوان 2,500 سرباز دبی. سپایک دن جی لوی دره های جماره آوان 400,000 سرباز دبی. خلک که دن های سرباز زور زده تر جوی جماره هنه. وکه نمونه ترکیه یک جهاز سرکی. اردوغان جی یک جوان کسان کوم باشی کار دیگل دا کریه. لوی هزک سرکی لسوریه هیا. هزویجی به شر و ماندی نبونه. مرا من اوا بوان شران ماندی نبونه و سپایه که گلک به هز جی بنیاد نیا. جبر ویجی دبیجمه و ما 5,000 سرباز لسر سنور هبون. افجی دناوا سپایه که 5 میلیون سربازی دا. دیگل هبونه 2,500 سربازن دن لسوریا. من پرسیار لجنرال کی کر. وی روشه چوا دبینی. او دبیجیتن او بتنه دمینن و به زوی دهنه لابرن. جبر ویجی من او وک شاندن لسر وی که روبروی رخنه زور بوم وی چنده جی دزانن کو پشرات شد بیت چه تشتک چه نبو بلکی من جیانا گلک کسان پاراست نها 100 سربازن مهنه و بزانم هنه که جماره زیده بویا لنها 100 سرباز دبن اگر آخفتن لسر وی که کو یک جلایان سوریا به تمامی هاتی لادان لیکس نزانید لایان سرکفتی کیه او لایان ترکیه ترکیه لپش وی کیه اردوغان گله کسی که جیرو تیگه هشتیه او به هزاران سالانه بدو وی تشتی بنه نها به 10 ثانیه او کس که چونه ده سالات دبن کنترولا ترکیه دانه اف جیاسایی و جوره که دنیا روبروبونه لنخیر اسوهانا بینم اس نخوازم سربازن ما بینه کشتن لگل وی چنده جی ده اسوهانا بینم نها به چه شویه که کجران سربازن ما روب داتن لبر وی چنده یک جلایانان به تمامی هاتیه جناف برن سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان و سروکا کمیسیون یکیتیه اوروپا اورزولا فوندر لاین لانقره جیفیان. ولی سر چه باقفن؟ لسر سوریه بیگمان. پشتی وی جیفینه کنفرانسا که روزنامه‌وانی ساز کردن در درباره سوریه ده اردوغان گفت وان چند جاران دوباره کرنه که ناب سوریه ببه ناونده کجبو پککه و همون ریکخستن تروریست وان هر تم اف نرینا خواج وان ولاتین دن راجی گوتنه. سروکا کمیسیون یکیتی اوروپا جی فوندر لاین در درباره سوریه ده گوت ده انجام جوینا عقبه یا اردنه ده او گیشن انجامه که همو دخوازن همو پیکاتین لسوری بین پاراستن او دخوازن لسوری جرخانه بینو جن کرن و سوری دیسا آوا ببه. فوندر لاین ده درباره پنابرین سوری ده جی گوت دوی پنابر بدل خواه وگرن و همو آسانکاری جیش بو وگروان چه ببه. Tabii bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Peviste divê pêvajoyê de welat ji rewşa ku hêlîna terorê bê derxistin. Di hevdîtina me de yek ji mijarên serekî tekoşîna li dijî Daeş û PKK û baskên wê bû. Türkiye tekane dewlet û hevpeymanê NATO'yê ye ku li qadê her du rêxistinên terorê têk dibe. Em rê nadin ku ev rêxistin derkevin pêş. Di siberoja herêma me de cihê Daeş û PKK û yên weke wan nîne. Me divê rewşa xirab a şer û kareseta mirovî ya 13 salan de bi Yekîtiya Ewropayê re gelek projeyên hevveş kirin. Em hêvî dikin Yekîtiya Ewropayê piştgiriya xwe ya bo sivêkirina barê welatê me ji bo hêsankirina vegerên bi dildarî zêdetir bike. Divê ev alîkarî avadankirina bingehîn a jêrxaneyê li xwe bigire û bo dema navîn û dema dirêj û bi berdewamî bêkirin. Em weke welatekî ku li herêmên Bakurê Sûriyê gelek xebat cîbicî kirine amade ne bi wan re bixebitin.